Bamwita Denis Omendi, rutahizamu muri kubica bigacika. Ugandan International. Uyu Denis Omendi yamenyekanye cyane ubwo yatsindaga igitego cyatangaje benshi kikanashengura benshi kuko cyahatanye muri Puskas Award, igihembo gihabwa umukinnyi wasinze igitego gitangaje kiri mu ubwenge bwinshi cyane. Denis Omendi iki gitego yagitsinze ubwo ikipe ya Kitara FC yakinaga na KCCA FC mu mikino ya FIFA Super 8 ku itariki ya 6 Kanama 2024 kuri stade ya MTN Omondi i Rugoga. Icyo gitego cyahise kimenyekana cyane kubera ubuhanga bwakoreshejwemo, bituma kijya ku rutonde rw'ibitego byahataniye igihembo cya FIFA Puskas Award 2024. Iki gitego cya Omendi cyari cyahatanye n'ibindi bitego by'abakinnyi bakomeye ku isi nka Alexandre Garnacho wa Man U, Mohamed Kudus wa West Ham. Nubwo atabashije gutsinda, ariko icyo ni ishema ku gihugu cya Uganda ndetse na Afurika muri rusange no kujya ku rutonde rw'ibitego bihatanira Puskas Award. Dore ikindi utaruzi kuri Denis Omendi, uretse kuba umukinnyi w'umupira w'amaguru, Denis Omendi yari umukozi wa serivisi za gereza muri Uganda cyangwa umucungagereza, aho yari afite ipeti rya Lance Caporali. Ibi byerekana uburyo inzego za Uganda zishyigikira impano z'abakozi bazo mu mikino.